Yuma ndomereri ya mwaka ya mutongoria wa bururi kuri mbunge cieri akiwa mwekeo gutariria maundu maria thirikari yake ikinyereirie ciigie utamburukia wa mahinya. Uhuru ni augire ona thengia ya mihinga mingi thirikari ni hotete kuongerera kigina kuri thirikari cia county kuma bilioni 200 nginyagia ciringi bilioni 327. Oho Uhuru ni augire ati ni matheremetie utungata wa thirikari nginyagia matura-ini kuhitukira ceceni cia huduma. Akihutia ciigie uigiriki, mutongoria wa bururi ni augire thirikari yake ni hotete kuyukia makiria ma ciringi milioni 500 iria ciumanite na wendia wa indo cia muingi mugaru na watho. Oho ni augire ni mahotete kuyukia indo cia thirikari iria ciegwateirwo mugaru na watho cia muigana wa ciringi bilioni 6. In prosecution and investigation will bring cases against all, including the powerful and privileged, to show Kenyans that none of us are above the law. Ciigie utonga wa bururi, President Uhuru ni augire ona thengia mathina maingi utonga wa bururi ni ukurite na gicunji Kenya turuma kenda. That despite these challenges, our economy remained resilient. Our real gross domestic product grew by 4.9% in 2017, much higher than the 3.6% for world real GDP and 2.6% for sub-Saharan Africa. Mwena-ini wigie ukui, mutongoria wa bururi ni augire makiria ma athii 700,000 ni mahuthirite reri ya kiriu kuma kurugurio kwayo na ciotani 200,000 cia mirigo igikuo kuhuthira reri. Since the first train left Mombasa for Nairobi, nearly 700,000 passengers have taken Madaraka Express. Oho ni augite ni aruguritie mubango wa gutambia reri no kuma Nairobi nginyagia Naivasha, na mubango no urathi na mbere gutambia reri no kuma Naivasha nginyagia Maraba. Ciigie utambia wa thitima rungu rwa mubango wa Last Mile Connectivity, President ni augire utambia wa thitima icio ni wambatirite kuma gicunji kia 27 nginyagia gicunji kia 71 hari igana. Mwena-ini wigie uthondeki wa barabara, Uhuru ni augire gukinyaniria na riu kilomita 3,000 ni cirikitie rami na kilomita ingi 5,000 iri mubango-ini. We are on target, having completed 3,000 kilometers to date and with a further 5,000 kilometers under construction. Sekta-ini ya ugima wa mwiri, Uhuru ni augire namba ya thibitari ni ongerekete kuma 9,000 nginyagia 11,000 gukinyaniria na riu uyani wa dawa cia murimu wa mukingo kuri atumia aria mohete nda ugikinyiria gicunji kia 94 hari igana. Ni ongereire kuga thirikari ni ongereire utungata wayo kuri andu aria akuru rungu rwa mubango wa NHIF na gukinyaniria 42,000. Ihinda-ini o riu Uhuru ni augite ni manyitanire na sekta ya andu kiumbe ni mathugundite mubango wa waki wa nyumba niguo gutigirira Akenya aingi ni megwatira nyumba njega. Mwena-ini wigie ugiteri, Uhuru ni augire ni matacukitie makinya maingi kuhitukira unyitaniri wa mabururi matiganite, akihinyiria ati no muhaka mahurane no haguku wa ugiteri. As we went about seeking their support. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Maina wa Mwangi. Focused on, and in this they were clear.